Kalau tak mai pompongin ni, dia sampai te tau lava ki sayone he pompongin ni, ke kai moino tau lama ye ke whakai via pe tau ngawe, koe top up pe tau ngahi moi whakalau mali e, koe toi top up wai pe ia e tau mumeti. Ya koe iai koe ma whanonga tueni, koe kaunanga koe ni, ana Waipulu, ka mai na sani, ke mau lava atu ki sayone ki he whakaafe, mai ai whaiwhekau se aspente kosi, ke mau lava ni mau ngawe whakataha pe i he mau chepta, papakula, propolo papakula mumeni, ke mau lava atu ki he koia oku malanga i he ahoni, pia koia i oku mau e mawhana makehe i ho mau loto, ki ataha oku mau ngawe whakataha i he chepta papakula, ke ne whakawhia i mai ki mātolu ke mau lava atu ki sayone, pau kau ai pe ia koe tau ngawe whaka koe ke tau lau siasi. Koe hape ha siasi ne whakawhia i mai kita ki ai, tau ongoi pe ok tau whiewhia. Ia koe ia koe ki whina motu ani whoki, o ku koe hoa whoki a oi whaiwhekau siasi tonga tau ataina, at nai sa tui, pea koe ahoni o ku pehe, koe alu ki he wani, o alu whakawhoi tui pe. Pea kou pehe te u lava atu he ahoni ki he whakawhi koe ni ai siasi pentekosi, koe tokotaha koe ni ko ana Waipulu, koe tokotaha ia aku ma ngawe whakataha i chepta, koe tokotaha koe ni aku ne siasi tonga tau ataina ia. Hau e? Pea, weh, siasi tonga hau e kia, siasi tonga hau e kia, siasi tonga tau ataina au. Pea aku ma loto ai ke mao, whafufunga ia tu ai whakawhi koe ni koe ai whaiwhekau koe ni koe mau ngawe whakataha i he chepta. Paki mua ke ma hoko atu e maki ongongo whakawhiewhia, ka ko loto pe ke whaki hiwa hei koe aho sāpaten, ke au ngā hoku leo, ki he hiwa he ngahi himi koe ai whau e moritoni, ngahi siasi, ke au ngā malo hoku leo, mohono leo, koe ngā ke tatau pe he kuivivi he laivi he tuaki e tau ngawe o whahe masiwa, mo ivivi pe hoku leo pe neongai pe hoku leo fiha, ka ku tala tu pe ai whakahau ngai ai ofa e o tuang whai maki tau tolu tau au si ai aho koe ni, la a lelei ki mos uha pe i Aotearoa, ka ko maos mau pe mo ma whakamawhana, te iwaki at ke malele at ki sayone ki whawhanga hau malau mali e. Sai, ko e himi koni ko ku fie hiwa at pe ai, ko hai pe hataha hena he wheitua ke iai ke fie hiwa mai pe ko he ko wongo i at pe au hole oho hiwa. Ko e himi manako a ako o ko manako mau pe hiki himi ko ni. Ko e ki himi e ni nau manako tahai, he ko e ki himi e ni, i he taimi koe nai malolo ai tangataiki, se on tari auli whutowhili nā moa, nā mau seas mā monga whoki mo kongo mātua. Ka koe taimi koe nā e whakaau ai ke mate, nā e oho wale pegu ne tala mai he whiaf ko ia, he whiaf pule lulu, ai a koe mahina ko a ko si he tahiwa walu hiwa. Lea malewa e tangata eiki koe ni ke tā ki honda tu whewhine, ia ala ki hihifo, pea tā takai holo kono whamili ke nao mai ke whahamau lotu. Pea nai au mai honda tu whewhine a ala ki hihifo, pa hono whakafotu siale, nā moa nā uo mai ke whae mau lotu. Nai malanga ke lewa e tangata eiki ke olunga me ono moe anga, i ho mau ki api pe ni papatoe toe. O ne pehe mai lewa sai ke whahatau lotu. Pea ne hua mai lewa eia whakaongongo au, te ne hua mai ai himi hangahi himi e sias mamonga. Ko tau aluan ki whe? Ki papatoe. Oh. Oh ia, alpe, katak pe he whe poto atu he whakauri. Pea na e hanga lewa he tangata eiki ko ni o malanga ke pe o ne hua mai lewa e mau hiwa. Nau whakaongongo au, te ne hua mai ha hiwa i he taha ngahi himi o e sias kona mau kau ki ai, he sias mamonga. Ka nā ne himi hua ma eia ai ki i fo himi koni koe koe
eiki koe o whaau, Oa. e moana loloto, i he himi te au tawha. E kainga whanongo, pe au manako ai pe au ke ki himi ko ia. Hau ai pe au o alo se tonga mo mali, pe a kau e ki himi ko e ni he himi o ko manako ai pe au ko mao pe au e ki himi ko ne whai pe ha hiva he siasi o ko himi o ko hua hake ai himi ko ni ko e te au tawha. O si kofe aline ia he koe ki himi manako pe ia aku sai. Pa koe ato ne ki himi ko ni tau hiva katoa mai pe ha feitu pe Amerika, Australia, Tonga, New Zealand, Zimbabwe, haifua o feitu o tau hi ai. Pea tau hiva mai lewa. Sai, te hua. Te ke hua ana pe te hua pe. Hua. E hua pe mea koko Hua ki ilo ki orua. mea e. E ki koe o whaau koe moa na loloto pea ngalo i whoki Be
taki atu pe kainga whanongo i he wheto aki holo ai leo ka koe wheto aki pe i he hiva pe he hiva e ki he pia koe ia eni ai maho ki whakamatala ana ki he hao ongo ki he tau alu ko eni he whakawhe ko ni ai whaiwhekau ko ni ko eni ke suspende kosi ko hai hao whainga ongo ma whana ko ke fie lave mai ai ki he ongo koe ana vai pulu si koe ha whainga ongo ko fie ako it's awesome o ko whawhetai ki he eiki lele koe aho whawhofa la ma whana pita ahon tau se ahon tau koe eiki pe koe o se stonga hau eiki whoki ka o ko fia ko ma whana he whakawhi ko ni ko ko fia o pito ke o alu ki he suspende ko si ke malanga a paya he lotu o ko kai ke o langa a vahe he siasi o au ia ko whainga siasi pe o nau tala ko sisu ko alo o tua ko o kos siasi whakaristeane o ia ko ofat kia motol ko toa ofa ke mo ma ha sapa te lele ahon fa fo ho mo ngahivi mo sino mo atamai la mari te wat ke ngai fato le lo lahi ana ke ngoi mai ka fando te wat ke ngai fatonia o mai au hanga mai na o fatu from Papakura chapter balo ko nga uraki ia tau polo kalama ko to tahaya ko ana vai pulu vai lahi vai ko fama ma fana ipo aho ko iai ka mau lele atuen ki papatoi toi pe o ku iai ngo i ma fana i o mauloto ki he whakawhe ko ni o ku whai mai he pai he lotu loko tui pe to tahani foko ku mau ngawe whakataha i a chapter Papakula pe ko ia o ku ko mau fia lahi ko fia he ko uhinga ko talwe lockdown ni os kamata e mau fai anga lotu ai sastonga tawatai na he ko kau he sastonga tawatai na manu kau pe ko ostala pe ke he ku taki kalas aho o poaki ki ai ko talange ki ai ko kamata e tau lotu sastonga tawatai na manu kau ka ko poaki atu ko poaki at pe au te toki lotu pe i he sanuari ko e tau fo'ou sanuari tau fo'ou he kamata ko ni ko e awi ke lotu te hu mo mea fo'ou alu mo loto fo'ou o ngā ue ai mo osa tai kolona he ko au foke o ko nofo pe awi api o tau hilelei pe ai pe a ko e mea pe a ko o kai ke upehe ko ku tai se alu ke mau lotu ke pehe o ka haku loto ki a taha i he mau lotu ko fie ma pe au ke no pe au i api ko inga he ku mo ui pe ku la maria ku api o fai pe ki lotu ya ku ai pa ko fie ma pe ke to ki hua tu pe i sanuari ko e ta fo o ai ko e wa fe wa taha o ku kakato ki ai ho ku ivi ka no fo pe hen fe unga pe ki ivi hen e ngau fa misnare kon ko fai he ngawe he chapter Papatoa Papakula he ko ilo o ku kawe ngawe ako ni ko ngawe lahi apitoia o faka otua ngawe akuia ko inga he ko alu au tua ke mo oni o tala e mo oni ke kakai ko to ape ko inga ko tau ofa masiva he ko inga ko kau pe ia ngahi mea o ku finangalo mai kai o tua ke tau tolu ke tau fai hanga we aunga ke tau ofa ke masiva pa ko ia ko pehe ai he whakau e ki whine motu atuani ko e konga pea e kulotu he kai ke whai e lotu i Sayone mo Jerusalema e whai pe lotu i hapot koto ape pa ko ia o ko mea e pe o ko nof pe awi api whakamalolo i hoksino whai pe ki lotu pe ai pea
kau pe ki lotu e ku tua ki atu e mooni ko ni koe apatoa ai ofa masiva ko e neongo kwa kakai toko lahi ku nau kau he ngahi whaahinga lotu ka o ku nau kau pe mana tolu he whehia ke patoa pea kou te he awia o kai ke fu atalelei mai ka te au e ku sio ka ngahi kau takilotu ku nau popo e ai lotu ka ku nau whehia mai ke patoa ka ko au o ko tu o ma au I he mea ko no ko tu iau ki ai ke tau ofa masiva ko mea iau tau fie ma ai ke move ni ala ka si akakai o ku nau si fainga ta I tonga ka ko mea iau ko fie ai ka ko fie an ate na whakamalo lahi ki fai kau ko ni ene whakawhi I mai au ke u alwatu ke nau maanga ke lesi ko ku lele ko ki he mauanga ke les ko koe a eni o ko toko taha wia o ka ke whakalau siasi au kwa wia ka hu ha siasi Pesuliana o ku iai mo ui pe o lau marie o kau hu he sias mamunga mo ui pe ko ta pe hi vaia mo ha whahinga toka te line o na tui ke eiki o ku i hanga pe o tuaia o ngahi o tau loto he taimi ai o tau hu ai ka mauanga ke lesi tatau ai pepe ko siasi tonga siasi pentekosi siasi mamonga siasi Pesuliana siasi katolika o kiai pe ai lau maria ia e te hua tu whakaatao to loto ke ngai hiva o siasi ko ia o ospit ini pe o lau maria o kia mo whahenga so whewhai a whenau pe koe apa tau alu ki mua tau alu he alu ki o tala pea koe te whakaatape ki tātou loto o pehe pea wia. O hupa whahinga loto, o ngoi pea hiva mai ai ngahi mi o ngoi pea ko fie ai o svetaulak pea o ku lau maria, mo lau maria ki sias ko ia. Pea koe mea ia ko hawai I he ahoni. Neongo na os whakapapawau ke hoku atamai ko nof pea kui api. He kai ke toi alu ke mau anga ke lesi e sa stonga tau ataina, ka olewa ke ose kolona. Pea unof pea I api ka koe ahoni o ko whakahounga ai whakawhi koni ai whaiwhekau pea te alu atu lewa ki ai ke u kaunga paspasi o kunima pea u hiva pa u haleluia he kwa fokia ko whaalata au ke whaalu ki sias pentekosi mo I wha pentekosi ko sa I au he taim ko tā mai ai e nau whanki hiva mo e nau tā mea o ko pasi o kui kai wha keu mau ia ko au ia o kai keu mau he taim ko tā o kai kakai ni nau manmanuki he ana he manmanuki e whainga lot wha pentekosi kai o ko fia wai o ku tā e nau tā mea ko pasi o kunima pa u haleluia he koe hinga, he koe talamai e sa mea te vita. Ke tau haleluia mo tau whakawhetai pea tau mee. Koe mee, koe tau olunga. Tau mee pea tau whakawhetai, hiki o tau nima. Ka mea ko tau lava ai o hopo ato tau olunga he ngai whakawhiawhia. O tau kei lava pe, koe mea ko pe he. O ikai ke unofu au o whakalau sias. Hapea siasi ku te kau ki ai, hapea siasi ku te evat ki ai, ka ku te alat pe moloto whakaata, pasi o toni ma, hiki, o ko I can't wait ke whai mo wa ke ki siasi, ke tā mai e nau hiwa, o ko wongo I o klotok mawhana, ke paspasi, pau hiki o ni ma ki o lunga, whawhetai eiki, o mai au ke ahoni, o ke mau e manawa mo ui, ke uha usi ai ki sias koi ni, ke ako ai ha mea. Koe mea lelei, e tau whaako hangahi mea. Ke tau mo ui e tau mo ui whakalau maari e, mo ui e tau mo ui whakatuasi no. Pea lava ke move on ai pe e tau ngau e kon koe whunga waka e patoa. O kui kai ko tau, ke tau lau siasi, he hanga he lau siasi, o whakawhetus tu usi, e tau whetu utaki mo tau whangasipi. Anu I whea lini? Si at pehena, after he koe. He ma? Matao? O kai ki for driveway, still siot pehen. Malo koe. Ko whea cheesecake ni. Koena. Me. Koena. Hia ti mui wai u ot whare ngā ue nai tala mai nau lotu ai. Mā kōk tau mai u kā.
Pako ia ai o ko o whalaya tak mo tolu. Whatawangi ke mo mau a asa patelelei pa o wha ke kau Amerika ko ilo koe ato ko naki ne kau Amerika ko Australia pe mo no sela mo tonga. Fasesio pe lele ki mui fasesio pe. Lele ki hepe koe. Arat pe ana fasesio te kisio pe vende a eni. Lan pulu tapo kepe. Ke fasesio me alele a mea. A feturi e kuka mo feturi e hau he whakawhe ko mea ko wha sio ke reka ai e ka whai mo osi pia ko ia ai o ku mau ha o whalahet ka ki mo tofa tātaha ko ilo ke ahon ke aho toko naki eni i Amerika pia ko aho sapate ni Australia mo New Zealand ko sio ke tapo kepe mo lan pulu mana ko enia ako ia ko o whalaiat ka mo tolu ka Australia ka maka New Zealand pa malo atu he aho wha ko ni mo tau whemana tua aki pe he lotu mo lotu mai pe ma New Zealand Amerika mo kau tonga tau whe lotu aki ke langa e tau ngā we ki he mumeni ko tau teke pe mumeni o whake masiwa ko mea iau tau fie ai ko ai whalaiat ka mo tolu kau hu ki loto o whaiataki i loto ma mo tolu ke ngawe ai pe tau ngawe ki mua langa ai pe tau ngawe ki mua he o whai masiwa o whalaiatu me he chapter Papakura Cropper Mumeni Papakura he kai te tue ko ngā koe sa pate ni te tok tue a pong patoa tue a pong pong ok o fatu